ini ga Santrik Raiju. Adon mentah ni po CMC Christian Medical College Velur Ranipat Campus. Ada yang jing sumar pangayo discharge mentang alin no sapo Meghalaya Velur Meghalaya House Velur mansa sipor kumbalai si wada nasi pasir nasi pai no nak jom begin bahan lekban beteng nak jom kamram kumpa bat haktam kumnomi kmat hajing syakri ya kipai ba kumnomi kmat ngapat pauru kajing sungu yo play kajing kemen mayo ban ai lembane kubor syapi lembak social media manai kublai way labu kajing dua jika part jasai badai lembak kajing dua jasai jong ibu boleh lah sengap bersisa mentang lalong kumni apa yang kajing sitom bejur kajing sumar kejarap kawan nak keleng gari percaya ngalak bani operiang nak keleng setelah kering percaya dari kajing penkia berjanai karuan tanah kekti jong boleh lembau jispres nong penem nong penkia. Also here I would like to extend my thankful heart to Honorable Chief Minister Dr. Conrad Desangma and the government who had provided me the air ambulance, the facilities so as to enable me to reach here peacefully, shifting from Dr. H. Gordon Robert Hostel, Shillong, to this place, CMC Velur under 24. And I also like to thank to all my respected legislative colleagues who came by themselves to visit during my admission at Robert Hospital, along with all other NBCs. Naberpau kajing kemen mana tu EP. Mangadon hani kecakau walang ajengai na lakari asmo ko mangadon po Shillong. Maro professor Dr. Uba Sumaringa bodan ko gastro department. Dr. Sudhita Har Chaudhary asmo sarong bade ko iti baudai bana ko Meghalaya bena po kejala kajungi lapun balakai u kalau pendek kajing pulih apo senan mon baru songsa po lai ta niladu bon kom kini ibala pet lo nala kejala kajungi namar kejala kajungi company kamtam rangi pai aka health issues aka jikoi kejingkia nangai bangane ka present government can take serious note about how to deal and to uplift and to promote the health care in our beloved state so that we should not lose any more our potential doctors, or a potential person in many fields. We have lost them in many ways. We cannot therefore compromise. Ako apan pauru hang ni jangan ko blay ko pagkerpang na kabanta ki doctors paro ki para medical staff ako Dr. H. Gordon Robert Hostel juga ai kajing sekretari kajing semua penghatam lang benda cuma buat dengan timing bawa nasional bagi doctors mengabat bahiang pasal kalau akan poin ngah timing berbiang hang ni po CMC Velur Hospital man sayo ini kajing smart kabang sayo ban mat kajing kon kadu ni kasi pemerintah bakado ako apan pauru hang ni ka health issue ejiko jikia kali ka spa ba koridor ngashim ni kabu bat kentu nak beta baru tungin sim kia ila ka jiko jikia maka jiko jikia kali ka spa ba asutu la dia bawan ni kajing sitom
Ini naman ng pendiang kabam, kapor dengan bam, kapor dengan ki, kapor dengan tia. Kani kadai kapodong kam, mungkin perken mau, hangi way pi way. Namar kecikoi cingkia kadai kaspa, kaban numla ya banyak pen baki ki. Wan ha kaba kado shon penkut, nakwa ban penpau. Kum kada kecing sungguh saya sien ikpal ba berkam tam yo bulai. Ndang alami nang di praterik sini sonde dengan poi selong. Malah sim kenang ni kasi, beda sini sonde, kasi yo bulai. Nakwa ba manumlay ban yo kejat shay. Manumlay ban yo kejat. Ayeng kentang ayeng bulai. Manai ban terwa ya kamas bakut. Kamas ka bakerpang kum ka jing songo. Kejonga. Bang layo biang ni kecingkoi. Kapor joni kamas kandai san beji. Apo bukhar parish. Barkumta ladaki. Nono ki bakwa majadon benta. Ken suba menyawan majadon benta lang. Mapan pau kecing songo yo blai. Nak benta kadega kamba bulale nak benta cuma. Kadega CMC Hospital, CMC Velour Hospital, CMC Christian Medical College. An perken mau ngarung nadai way ulama de kamba kampla kabana ka arkanta labu por nga banim mentala life house nam ngalay men bang amat hingja accident kabay papa jong aru nakajing bamlong kristan roof house nam lemba kajing stom lemba kajing sumarhani po Velour adin roof house nam yo ban priang yo Jesus lemba kajing yo menta hakabalang buat lemba kalais ni ke doktor labu por ya i ban im laim sisnem stamp buat yang aru nak arkan ta labu por ban im rayo ban im ta lajan life house nam ini long ikubor bahwa banai ani ke por ke menta sepi lemba kan social media boleh sibon boleh kerku yang bi pada bilang baru